عندما يكتي أجن السوريان ريما مرشو بشتراسكر جو بيكانينا بيمانا ده أدار ده حمو السوريان بتايبتيجي جنين السوريين جو بصلان إيش بن بيكرنو كوش بريك شاندنا ديج بن بيكرنا بباريز وجن ده بكهجن آرام يخوا بجهانینا پیمانا ده آدارش بو در باست کرنا کریز کوچبری بن پیکرن و پرسکری کندن به تایبتیش بو باشتر کرنا رو شاجنان و پاراستنا مافی وان هیویا همو سوریانه. انداما یکیتی اجنین سوریانی ریما مرشو دیار کر کوپیکانینا پیمانا ده آداره جبو تواهی گل سوریه بنگها پاراستن و جیانا باولیه و گود ام ji bo welatê xwe Sûriyê pêşveçûn û serfiraziyê dixwazin û ev yek dê bi cihanîna peymana dehê adarê pêk were. Em bawer dikin ku hêzên derveş bo pêkanîna vê peymanê astengiyan derdixin. Ji ber vê yekê divê ev astengî werin derbaaskirin û çareseriyek ji bo pêkanîna vê peymanê bêdîtin. Rîma Merşo tekez kir ku pêşeroja Sûriyê bi destê gelê Sûriyê dê werî nîvsandin û balkişand ser vegera koçberan a bi ewlew wiha dewam kir. Peymana dehê adarê bi hemû hûrguliyên xwe dê di xizmeta berjewendiya gelê Sûriyê de be. Em dixwazin hemû Sûrî beşdarî pêvajoya siyasî û nîvsandina destûreke nû ya Sûriyê bibin. Peyman vegera kesên koçbere ji bo malên wan. Bi dawîkirina dagirkeriyê û vegerandina herêman a seraxa Sûriyê destnîşan dike. Di dawiyê de Rîma Merşo destnîşan kir ku nûnertiya jinan di Sûriyê de pêwîst e û wekî nûnertiya wê di hevpeymana civakî de bew got, jin roleke girîng dilîzin ew bingeha civakê ne. Ew dayîk, xwişk, hevjîn, biryardarin, tevahiya civakê birêve dibin. Tu civakek şaristanî yan pêşketî, bêyî ku roleke çalak û bi bandor a jinan hebe, nikare bijî.